počeo meč kapitenima sa karakterom Tataru i Perišiću, bisernim mladim reprezentativcima Đuroviću i Bećiraju, već čovjeku sa pištaljkom koji ih je navrat na nos potisnuo da bi izbio u prvi plan. Da, budućnost je vezala 6. pobjedu i stigla do serije koju su u prethodnim godinama ostvarivali samo šampioni. Da, plavi su majstori da Hičkokovske završnice ukrase happy endom, ali je opor utisak da su Podgoričani nadvisili Cetinjane tako što ih je na leđa podigao povisoki momak u crnom dresu Dražen Petrić. U dvije situacije na limitu, situacije koje su lomile ishod meča, Petrićeva pištaljka je 2 puta duvala u jedra plavih. U 48. minutu Kudemor je nakon duela sa štoperom Stanovićem, pa u kaznenom prostoru, arbitar nakon kraće stanke pokazao na bijelu tačku, omogućivši Vukoviću da dovede goste u vođstvo. 2 minuta prije kraja susreta, pri rezultatu 1:1, Nikolić je pretrčao Radulovića, koji je uklizao i zakačio prvo desno krilo Lovćana, pa loptu, na što je sudija samo nonšalantno odmahnuo rukom. Da je Petrić makar imao isti kriterijum, vjerojatno bi Brano Milačić odgledao svih 95 minuta meča, a ne u 90. rezignirano napustio stadion, ne zadržavajući se ni časa. Njegov kolega Mihajlo Ivanović nije želio da komentariše suđenje. Ne bi ja o tome da pričam, nije to moje da treniram ekipu, da kažem sebe igrače, na kraju krajeva kažem sam 600 evra, pa ne bih dodajem, nemam baš veliku platu da... Ne bi da komentariš, ne bi bilo korektno, zaista ne bi bilo korektno. Dva detalja su u drugi plan bacili sve ostalo. Emotivni derbi, 2 napaljena rivala, rovsku bitku do zadnje kapi znoja, brojne šanse na obje strane, Lovćen, haotičan ali srčan i žestok, budućnost čija igra je imala glavu i rep, prepoznatljiv sistem. Po rasplašenom ali podnošljivom terenu Obilića Poljane, lider je agresivniji otvorio meč, ali je Lovćen prvi stigao do šanse. I to kakve. Stevović je u 14. minutu polomio plave po lijevoj strani, izbacio golmana Vujadinovića iz igre i podigao loptu za Jablana, koji je prebacio nebranjeni gol. Gosti su zatim pritisli i 2 puta priprijetili, Petar Vukčević u 23. i Nikola Vukčević minut kasnije. Plavi su polako padali, crveni se dizali, ali šutevi Nikolića i Đurovića nisu mogli nauditi Vujadinoviću. Nastavak je otvoren 11-tercem i golom Vukovića. Cetinjani su uzvratili oštrijom, hrabrijom igrom, ali šanse nisu stizale. Šta više, vice šampion je mogao ovjeriti meč. Bećiraj u kontri u 69. minutu pobjegao defanzivcima rivala, ali se previše zavukao ka gol out liniji, dozvoljavajući Peroviću da mu odbije šut u korner. Kada se činilo da Lovćen nema energiju za oporavak, došlo je poravnanje. Stevović je u 77. minutu izveo korner, a Đurović njukom rasnog golgetera predosjetio gdje treba da bude, stigavši na loptu prije Vujadinovića. Na krilima gola crveni su mogli do kompletnog preokreta, da je sudija Petrić u 88. minutu tretirao start Radulovića nad Nikolićem na isti način kao i onaj prethodni Stanovića nad Kudemorom. I dok su Cetinjani bijesnili na arbitra, otvorila se kontra rivalu, a Bećiraj situaciju 1:1 sa Perovićem riješio udarcem preko gola. Plavi nisu imali vremena da žale za promašajem. 20 sekundi prije kraja, Brnović je sa centra nabacio loptu u 16-terac, Četković glavom intervenisao, poslavši loptu na desnicu Ivana Vukovića, koji nije imao milosti. Ovo je van svake sumnje najteža utakmica koju je budućnost odigrala kad sam ja trener, uključujući i onu u Varšavi protiv Polonije. Očekivao jesam tešku utakmicu, ali ne ovoliko tešku. Rezultat je takav kakav jeste. Mene neobično raduje ova pobjeda, jer smo napravili seriju koja zaista nije za podcenjivanje, 6 pobjeda u prvenstvu, ostali na prvom mestu. U Lovćinu smo imali nevjerojatno teškog protivnika. Mi smo izgubili utakmicu od Mogrena, izgubili smo utakmicu od Rudara, ali Lovćin je odigrao bolje nego Mogren i Rudar te utakmice koje smo izgubili. Sasvim sigurno. Ima toliko dobrih igrača u Lovćinu da bih ja odmah sad poveo sa sobom u Podgoricu, ali dobro, to je neka dobra priča. Ova pobjeda puno znači jer smo ostali tu gde jesmo, imamo sad relativno lakši raspored do Mogrena, imamo mogućnost da nam se oporave trojica vrlo bitnih igrača koji su povređeni. Ovi drugi su dali zaista pun maksimum, Giga ponovo strelac bez mane i straha, što je za mene veoma bitno, kao što je veoma bitno da se tim
izuzetno borio. Pravili jesmo greške, to je sastavni deo igre, ali smo se borili tako da ne mogu nijednom igraču ni jednu jedinu zamerku da dam. Ponavljam, srećan sam, ovo je bio zaista pravi derbi u Srbiji, ovakav derbi ja kao trener ne pamtim da se igrao. I dok je šef struke pobjedničkog tima Miki Ivanović davao izjavu u pres sobi, njegov kolega Brano Milačić već je u kolima bio na pola puta ka Podgorici, otišavši bez pozdrava i tako propustivši da vidi suze svojih igrača i čuje pobjedničku pjesmu iz Svačionice budućnosti. No, po njega najvažnije, izbjegao je susret sa sudijom Petrićem.